Olá, loron dia maluk telespectadores televisão Timor Post. Hamut tanto relaran no Mose Railiur. Hamut ko Constantino Savio e o programa Arte Timor. Ita tene kata tempo hira foi na dauk ne, música tem artista jovem barak, ne bema criativo tebes, mas a música oi ne bema só que tebes semana de lalara no fuan. Liu música especialmente vai ser ne bema apaixonado sela pelo amor. No nemos ya la sala ya fulan hira kliba, sai música rua ne bema trending tebes, especialmente ya TikTok, ya YouTube, nomos ya WhatsApp ne bema ser barak, música ida nia título maksuba. No ide fali maka dalam barak ne lirik ne mak sempre terkenal teve sama dem feto único hanesang bonita lori mamani lalatak. Dia hakara hatene no conhece dia semak naimba música ne no tama-sama sira kerek música ne tu irmai acompanha muito programa Arte Timor. Dia kloron dia komong dia kale? Dia. Dia mong dia kale? Dia insya mong. Vamos dia obrigado barak. Oke mong, antes de tama hau mong bele halo apresentação naran itu bote naran, tinan, agora hele henebe. Dia obrigado, ao naran completo Dilson Carosamento, bem eu matene YouTube, nebe vale nada. Vale nada. Hau agora 21 anos, no hela yaman lewana. Manliwana. Oke, tama-sama bele sai fali naran kita kela mebe tau tang kodi kuda vale nada ne. Dia, ia vale nada ne a fotinha sahau ni arkinya. No iya napa ita teni kata vale nada ni ita teni kata kala vale butira. No hanesang ita ni música ita bele halo dia dari baliung. No ita ni ati da musu ema conta ita na ita dia ko tema lua. Nema vale nada. Oke, muito bem. Dia ko poinção mong parte. Dia canal completo André da Silva Henrique Simões, babai sebul jange, nem darang umurun, jange dun. No darang agora escola ia colégio São Miguel Arcanjo, agora 19 anos. 19 anos, agora kelas ira né? SMA kelas 3. SMA kelas 3, bom. Tentang ko idade ne memang si jovem hela, no, né? Oke, mong bele faten kata asli hus nebe. Hau si ai leu, hana pai si ai naru mobisi. Hana mai si ai leu tometa. Ai leu tometa. Sim, agora ela ai leu tometa. Ai leu tometa, oke. Mau tu? Hau pai ema bocau, hana mai ema vikeke. Mai vikeke. Então significa mau ne produto morometa ngoto. Sim, produto morometa. Oke, mau ka vikeke nian. Adiak. Ita ten kata ka ema ididak ne sempre mai homi. Exemplo sa ema mai kikeran sempre homi kata au meru akar sai ne. Por exemplo sa kiker ada saya amo, mas agora saya jornalista. Agora, o insau mau nia mehi deste kik ne makarak saya dunia artista ka mehi kik deste kik ne karak saya self. Behau ya mehi kik akar saya jogador. Jogador. Cuma ansa iuma ambiente iuma tiu sira, mau sira gosta de tocar viola. Gosta de tocar viola. Sim, nema hau mus influência de tocar viola, não toca só hau fãs de música. Nema agora hau mos koko música. Koko cria música, ok. Então significa ambiente família nia nema influência te mau para hodi oi loron sai to artisan sana. Sim. Ok dia. Então insau mau ne parte. Hau ruki kuang sa lai mei kono sa to hal música, cria música lá ia. Neba hau ki kuang sa kara sa jodoh tu. Jodoh, ok. Tamu ya era neba kong ulu kan sa kono ba futebol ne, rame demais tu. Rame demais, claro. 2012 siras nene bola rame mas. Tangnya sa hau kan hela ya bebonuk. Oke. Tuan ba sa dater kata ya timor pas datang sa música rap nebe halo famoso teps ne so sir Black Jesus. Ne Black Jesus. Oh Black Jesus. Siram ulu to. Sim. Tangnya sa ami hala ya area idere. Oke. Então asi tes kikuan hari si uish gado mas. Música dia tu mele rap na. Tapi kan kata inglês mele rap betul. Influência. E mudança linguagem dia tu mele rap tangnya sa no tuir dia. Okay. Ang significa ambiente na rua ne antes ne ia me kakar sai jogador hotu mas pensa mau ne ambiente se família aí ne ambiente se comunidade me influencia kakar saya alora saya artista oke dia ka mais ou menos asa mau ne parte ne desde que ne kan dia aprende tocar aprende música husi memang dunia família mak balu mau sir makan orang ka mau haurasik aprende mesak det autodidata Quando eu aprendo música, biasa tem uma toca viola, mas vez ela toca sabe? Se ela pena toca ali mesmo, nema vamos a influência, mas quando a música how aprender assim. Aprender assim. Sim, aprender, gosta rona música, também nema vamos a meter
música deh. Penting atau musik itu. Anta mau além de exemplo, mau canta, mau toca talento selectado na mesma que Ahora entonces tú me canta o toca, toca viola, toca viola, sim. selectado. Tentang lá, né? Só toca viola. Oke, mau. Itu buat talento além de canta, selectado mah. How sa início lolos na laos canta cantador. Oke. How producer babang halo beat. Oke, sim. Babang sa quando basa a minha música na sa tu teknik vokal sirne atau hal beat instrumental sirne how kolega muro balnara muro serviço muito. Karena sa início how halo beat depois de ne tempo lá foi canta te fala. Encanta falei. Agora tu dia kata mau no seleu, mau no se bique kenya. O sama fatu ruan bel hasuru malu, conhece malu inglês. Ya tempo ne ba ni história latene. Depende de to. Aba lima dia mangleu, ya kolega dan Haram Lopez. Mi kolega ba nyos hal musiko to. Oke. Ina ba ban ba anto ansa kolega Lopez kala telefone tu me terus dia. Itu jovem mamãe se te kolega linguagem mas ne. So vai. To tu mai to amo oi, balar mane. To na tom pas kala nyos pos musik dia. To atan musik mane. Terus itu pas. Mas sa tempo mane, o ya tinan reliva. Qual foi na daug né? Foi lá isso. 2022. 22, 21 kan. Amro foi moras mal tinin ne. Moras tinin. Tang ne sa conhece mal tang ne sa. Ne na começa música suva, foi conhece malo, música suva halka semana. Hal kena Foi conhece mal orang las baru ide kali. Kala ide larang dah. Kala langsung hal ti beat ba. Ni ko kanta. Amro ai kafal. Também control hal dire atas ne. Isa, tambah orang musik de suva né, kombinasi hosi liang tetung, português, inglês. O sama que muro bele tahu ide serna. Maknya hetang inspiração, lifon serna hetang inspiração. Exemplo saya rumah, nia tu hal musika domi dia, ne tem conhece a situação rumah ou experiência de fato em rumah como é. O sama muro nian hal musika dan nene. Ambas emo tutu sa mai honya maneira kerek letra ni sento direknya. Tangnya sa hawa kolega banara. Ina bahasa foti barak liu si Biblia no Ina ba haputi tong siliang Saudinian. sarunya. Saya hipoksia o lifon assim. Ina ba ya Saudinian kali yang kekurangan oksigen ya isi lolong. Sim. Idane mah haputi fali idane hau forma fali ituang sa lirik ya. Ya, Ina sa botira kan sa hal compara Sekarang sa sengnya nyelahnya kan sa makan atau telefon hitop sini kan dari saras kan. kurang oksigen ya. Sampai compara sekarang kan sa nyelahnya kan sa Por exemplo, sendiri mah Honi Ismoris. Em vez de dia te Ismoris, então muda te falida né hal. compara hal. Dia kurang teves né. Hipoksia. Oke, então maybe imru tur antes dia tur sa suru malu né. Antes conhece na kata mau conhece na kata minha né. Bitona ou antes né haten kanta conhece na sana ka lah. Sim. Jangan hau kunesnya tamania producer. Tambah orang so kalau sila dalam rumah musik baru saya ini description, hal beat, mix master, rekaman jange. Nema harus koko aturan sonia. Kebetulan anak kolega Lopez, ni kolega majange. Tamanya jange bali Lopez sila, Lopez telefon hau bali jange. Nema hau koko hamu to ko jange atau kira musiknya. Okay. Ano iya kona ransu dan sana ne foi também aprendizagem dia kita kata o insa jovem ser galau barang ne ransu hanu net fuma hemo da rumah buka problema mas itu bos ser transforma hal ransu dan ne sai fali kreatividade dia kita o insa promove fali ne talento sira jadi o mai hoi ididek ne talento kai ide bi ida compositor e que me belta muito talento ser ne hanu aprendizagem dia kita o insa o mau ne parte quando producer ne mau aprender se Aku aprendo si SD kelas aku 4 atau 5. Ini komisa launa, mau tahu agora. Oke. Ni ba hana mau nya sekolah helio, nya fo aplikasi nya kones aku. Tama sira ba si usa tan. Los. To nya mana hona ke game. To ba nya logo ne botan se game fali. To nya logo play ga, gafel. Sini no agora. Oke. Mas essa quando vai essa música essa me halo né, essa de beat, lalu sama sama halo deh. Ambro kolega benar halo tuh. Tahun bangsa, sekarang hamai sakit, nih araska. Los. Nya esta viola, nya dia balung, nya buat sirene fomai mah buat iya. Ambro mutu mah lau ya.
Be, ni beat moram halo tu. Los. Antes na ano imuro be, seminarista balu. Tama be, mai ho lifo música kan mai ho be lifo Bíblia da be. Maalin kik sai suma. Lori rikuso indo tu ikus film mai amang bahasa pra kuak na fatingnya tu be, sira mutuk na fating. Oke dia, mas menos iha imuro ni etapa da be. Halo música fofone, pelo menos dificuldade saya makin masuk ya ba. Quando a dificuldade né dalam rumah mansa tempo amro mo sekolah depois ela lá muito ela de dok mal tuang dalam rumah ni sekolah kita kami sekolah kita Los. depois atu halo musik né heng lorong sua chat tempo ia tumba langsung dificuldade mas né depois amos asa emos suporta lá ya itu pinga une emos sidak fielita depois ansa sila payo mais sila dum fielita si itu pinga tu aquele claro né Sini one o halo batal bili ore sansal fokus sekolah sana tia sana dificuldade sana Ini dalam barang ni buat tidak be. Waktu hetan sukses ini kan lah fasil dah. Sempre dificuldade. Fofone dalam rumah yang dia mau nasal sita kan. Ikus main ni hari resultado no, itu final lah barang ni sana dia. Antang be, onsa pamang parte, exemplo ni mau nian mau explicação kono ba. Sao hinden sekolah hanesan, sekolah rumah ina naman sera. Onsa mau ni parte ina naman ni suporta itu buat kalian. Liu si talento da promover talento sera. Parte balmos hanes tu ninia tu. Cada vez itu foi uma rua início né chela no fiar. Chela oh não sei lo que gasta tempo ba escola do que ba hal buat nele importante. Tambah sini. Buat balon assim depois, buat balon tamu sa quando ba sa sekarang si início a minha rua tu hal música sa material do. Mas agora lá na começa. Mas menos o ensaio sirne reação depois dança música na sai viral dança. Itu buat nem drama sai conhecido dança ni. Sira contente sia aprecia. Vamos agora ada orang sa música na snetia. Ni mai mas hara sa mai sa mai sa amba mai terus. Mama itu nasa. Las de tansa kolega me pensa sa família dan. Então, atune kata música ne transforma te ranço dan kolega ne sai te fale família moço. Importante lo sia be música ne. Oke, agora itabel hari fal ba mau ser exemplo atau kan ian ba halo video itu to. Fating na ba ne itare fating gaya los ambiente hakmate pois fresco los. Mas fating ni to ne be kali. Ambil atin. Fating ida suvan ne au sinti tau tu atene ia airport ni Airport ni nga. dalam tama airport kutuk ia be bob se jaga ne kutuk beli. Sing ni. Jangan ma sekolah samgil ni kal bamai nerel fating ni. Entah ni lo ne amba syuting na ba. Ora hanu ina fating ni kali habe subang sernega fating dok balu ni. Fatin simples saja. Porque yang fotinho ni parte syuting mas. Los. Pois o colega estrelas nemos ni syuting ni atene adigang insa. Pois ni edit. Si. Oke. A minha video sini mau stress muito. Halo tu. Ia mantu tu ni ia feito nikro mas ia mantu tu. Oh fetu niku. Tamba nema dalabar kita den kata ida hari itu ne mau tutu bela hari mis. Kalau barak ne beleza ne furak ne aruma mak bocere me liba mai mas quando emela hari ho diak ne emela conhece dunia. Itu utiliza ali dia. Quando utiliza halo diak na final bot furak duni. Oke. Antang mau ita lai fali quando ba música da be. Feto único ne. Ai lifuan ne da antes exemplo não sei se sidak sai lifuan pa agora na fating viral. Agora meditan tu fali ni lirik ida fali be pertama ne sai fali ona ia TikTok ser ne. Mas menos lifuan ne itu bot ne ro ne mak tanoi kamu tu kan sa. Sama bela sai ide dan sana ne. Musik ni ina bahasa ni. Pofong musik ni halo ni ami sidak kanu kono ba halo ba feto uniku dia. Ya. En ba A intenção. musik ni ba história ida hawa tu anu ingat atau sentimento ba asa keras. Cuma ladung mental atau então vamos a experiência tuang klik musik jange halo beat. Então koko hakelek lifuan de naba hakelek naba feto uniku sao bonito lo hana mana lata. So simu hau da mi wata kula kuma sana ma asing. Lifuan da hatu bani ne ma hatu tiusi musik ali. No ina ba hau ba ko le jange amru amutu amen tang lirika amen tang lirik balu ko le jange fonoing hau amru fonoing malu amru halo beat to in lorong musik ni sai. Agora ansa yang bahkan video mus alim fetu da mus yang alim fetu buat cara kolega ka keras ne duni makne garik. Lai. Lai ko lewat lah. Ini nih sa ami kolega. Kolega. Foi. Amin la conhecia lá.
durante nami nunca lima mutu nunca mal depois eu fui shooting mah yang seru malu Yang seru malu. kita malu pas shooting itu Maksudnya saya rekomenda sih yang saya itu buat. recomenda nih si ami kolega si mantu tu Aitias sirma saya rekomenda sa ima tu shooting video mantu tu karek impresia kami saya tahu ami alingin iya beli teman ami kones mal tire Jadi sa kanembal kumain hasan itu sendiri sa. Saya itu buat terhalu negosiasi sampar dan maksudnya fonetik insentif rumah bayi mah ya masak kolega ada nggak di sini. Lah tambah ami colega dia ko ni primo faria o tambah nema sinamos pronto atu ajuda ami tambah nema ami ajuda male Oke, jadi mesti fasilidade ser memang halo di syuting ser nih. Kadang kan jemput timor kan jemput embalo syutingnya kan sempre celo ema per atu benen itu. Insai itu bocor na parte. Celo nu itu bocor ema ka itu bocor ma preparasi sa kamera ser ne ser itu. quando bahasa videonya sa dam serviço muito mau istras Istras. sim música suva fetonico nya malu tu quase música situ mai nya na fati am sernya Celo nya, oke. Então, mais ou menos itu bocor kan estudante itu. Saya tan support sih naman det kau harus mo sa sponsor rumah. be ami da rumah suporto si pai mai tambah pai mai si hale musika nessa e TikTok mo sa como sa bara kona pai mai suporta ami pois suporto ho usi parte ha união suporto si hana mam Pascual ni serviço de Coreia ini ba mau Pascual Oke, pela Thank you, aproveita Bob. atau mensagem mamão ser na pois support. os suportamos si hania mga aso John Babura né colega sincera mas ami sempre lá muito kami timida mas que desafio ang sansa ami sempre lá muito que Oke. kota mau nilo as mau nilo Oke, quando você suporta ser né, hoita bot ser né ajuda itu bot ser presença mo kohin lorong itu na malu ser né Obrigado. session né. Jadi hoita bot ser presença mos ya itu bele fo pasal lima ka proud de hoita bot ser. Agora mais ou menos itu bot nem ruan né. Música maneira que é música selu que tá no mesmo que tu bot ser aquela. sa música fetonico a hal to tolo Tolo. parto tolo quando na história assim pertama de fetonico pertama kan ne keras itu le Ya. keras itu ne kan lirik mate bidan si hau itu husunya kan keras le kan anto pois simbaka ni bonita lori mama lata to Claro. ide kedua le ni ila susina fali ne kedua ila susina mos de ketiga ne karak mutu kono ni na Oke. mana ne parto tiga Assim semua. Sani ya música feito único né kan ya keras. Dalam rumah itu yang feito único feito bagus si insecure. Ema tu film mai ami halane partu, ami fo feito né bonito de maneira. Depois no lagu né ami fo coragem ba feito ya tem que ami kusi sene passaru. No dia pasti kata mana na vez simu all harebo one passaru né mana ne seja. Mana sih? tanga tahu ni ila susina ne Oke. Então significa katakan saya eman nebe mak kata dia eman nebe onian duni. Ya. Los. Oke. Nah, fun gaya duni. e fora sina mantém na fatim hobi bila sire fatim Biblia serne. Oke, pura close nih. Mas menos agora kan dia partir musik serne fosai hotona ka fim partir mak fosai Ami também. fo saiu com feito único. Depois ena ba kali feito único fulang ida nelarang feito único to 1 juta, então ami se atung ida pargo part 2. Part 2. Sim. Kali part 2 mak 1 juta na fating se atung falitan part 3. Oke. Depois- Malu telespectadores será aproveita rona que kata nebalo ne losa música partir ret me partolo. Nebe fona fating me votos par supaya musik fon se sai na fating anima na fating ita liliu ba ser nebe mak gosta music lover sira nebe mak gosta rona música romantis sira sane. Berkontinue. depois ida be música fetonico ne ida ne nya mini album kata kia eu se terus udang ne suva ne Udah suban. ba mi halasa primeiro kan udang suva ne Ya, depois udang nyetoba tahu. se ia música toba depois nyetoba ni mehi fali se ia música mehi mehi ne keempat ni mehi kon fetonico da ne tuntun dia mas to música ne se mini album ida depois fetonico na tom bumi itu atau ni nyi mosti na parto tiga dia Los, boom ni. Oke. Mas menos itu bot seran sa mehi bot ne. Karak apa beruan ne além de saya datang sa hal producer hal música mehi bot seran sa agora kan bot sa duo na to. Mehi bot seran itu bot karak akan setang mai futur.
Ni iya, ami agora tu darang saya tino mai fali, ami preparau balnada, haso, jomo pura, stras, ami hatu halo kono bangsa muzikera. Nya sa kono timornya, 20 de maio nya pos. Ami fotikar município timornya. Ni quase ni instrumental, si vestuário, hatu halo muzikera. Música khusus ya. Oke. Ita desculpa ita berhalai fila fali música da ohin, sa? Feto único, né? Mas ida sing keras. Ne emane fiktis det ka? Emane real do ni. Halo ba emane? Emane real doni. Oh, real do ni. Oke, aku confirme dan net. Então, mais ou menos, a sua gente pode contar de halo música, mas exemplo sa, MS 13 município né, 14 agora 14 né, atau urutan, mais ou menos, pode dizer na história ka, ou insa. Ami halo nya referência sa Indonesia nya Alfiref ni. Referência. Halo dun conhece. Si modelo asba. Mas ni base ta halo música nya kahur, nya mistura, de genre EDM, pop, fodi nya vestuário instrumental. Se canta mix o inglês para da Oscar oi. Cinema internacional. Morre circulturas ne. Sinala morres ne. Tahu delas ne. Anta tu kau dikata atau conta mosan sa além de conta história, exemplo saya conta história município dan yang ka atau ser na cultura, kalau lá morres ne si livro balu bota kerek balu mau se akar transforma ini saya ban semua musika itu. Tambah asa ne samnya pelang det mungkin sa. Asa dal barak sa embalo asa si canta inglês mas sa bato liur bato. Maksudnya amakar kokoto kita halo siapa emang begitu itu misalnya. Oke. Malah seru itu dia kasih. Itu promet nih lingua sa. Oke, si canta inglês mah manba takar ta halo siapa itu nih. Oke. Amma ajumen hasa itu bawa turuan se explica tanto. Itu bawa turuan sa ba futuro ne karak mak science artista itu naka ia plan mehita karak science empresário kau sai palen selutan Meselo kusi artista agora escola ya chess. Sim. Escola chess, maybe futuro mas acá saímos enfermeiro. Enfermeiro, oke. Então sementara agora então bot bela sain enfermeiro ba kuangnya maksudnya ba dominan tambah halong musika romantis. Bele. Au insa mau ni parte. Au maybe música lah era. Nessa hobby det bahau. Hobby det, oke. Então so passatempo ka, né? Depois halo música. Sim. Mas essa e bahano ini futuro banyak karak itu bot nya rasanya sai feliz ada. Hau futuro sa nebe mak mai dia ko simulet halatena sa. Lauret. Waktu dia significa dan pasti morisnya mah kolori det. Atau bane lori. Sampai tahatin to boy ini kan saya si munasa. Oke dia kan tahu mau mais ou menos ansa atau hela mensagem rumah baitenya telespectadores. Ansa no insa inspira exemplo sa ima balu kan agora nessa. Íamos talento. Canta hatene, canta dia que da rumah si moe, si tau, ou da rumah mas se deu que suporto sem balão, mas o ensaio essa agora artista jovem, criativo, serne, o ensaio itu buat mensagem atau ela basira. Dia a mensagem atu ba jovem se deve mak foi continuar atu au krek. Koko atu dua buat nabe mak. Oh iya. No buat nabe mak. Oh iya la precisa comparar Marcelo. Oke, mintu dulu. Oh, mau yang mensagem. Bahau asa label kesi onyan ho moe. Sesuatu buat moe ne atau tur buat be at ke dia importante mana hatur det. Label kesi onyan ho moe mana det. Oke, mintu bem. Significa tak talento nebe makoiha, criatividade nebe makoiha, tem haturu. Ya. Label tahu atu moe, label tahu label moe atu haturu saya demo oiha ne. Ini importante. Oke, dia maluk telespectadores sira, hanoin toban edet maka itene dada lia uhing ne, ba itene artista wan ya jovem en rua, agradece teves ba presença nebe mak hola parte ne, ba sponsor o cruiser nebe mak mai hola parte ne, husi parte Timor Post ne, ami ato agradece no obrigado wain, no ketaluan katak fona fatin subscribe no like na fatin ba itene artista wan en rua ne, tambah ia música wain mai mus si saitang fong nebe mak, ia halo itu bo sira on fire na fating hia media sosial sira. Dalitang você amne parte Artimor, ha Constantino Sábio, cara que obrigado by to botar na atenção e loron dia.
Janela informação ba ema hotu. Atu atena informação atual diak liu kita halua. Hane botão subscribe, like, halo comentário no faz botão ba media social hotu.